Muri Somalia igitero cy'umutwe wa Al-Shabaab uyu munsi kuwa gatatu cyahitanye abantu 5 gikomeretsa abandi barenga 16 hafi y'umurwa mukuru Mogadishu. Lieutenant Colonel Paul Sandayogo Damiba yarahiye ku mwanya wa perezida hadashize n'ukwezi abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burkina Faso. Je jure devant le peuple burkinabé. Guverinoma y'Ubufaransa yakiriye inama y'abakuru b'ibihugu kuri uyu wa gatatu igamije kurwanya intagondwa za Kisilamu mu burengerazuba bwa Afurika mu gihe inasuzuma uburyo bwo gukura ingabo zayo muri Mali ariko igakomeza ibikorwa byayo bya gisirikare mu karere ka Sahel. Guverinoma ya Nigeria iraha abantu bayo badafite akazi amadolari agera ku 100 ku kwezi n'icyemezo kigamije koroshya ibibazo by'ubukungu byaraye bitangajwe na perezida Abdelmadjid Tebboune. Naho abayobozi mu Misiri barihutisha imirimo yo kwagura igice cy'umuyoboro wa Suez. Hafi 10% by'ibicuruzwa ku isi binyura muri uwo muyoboro. Ni n'isoko y'ifaranga ry'amahanga ku gihugu cya Misiri.